E hari I te mea ko te teitei o te utu mo te haere ki te mātanga niho, te tino take e raru nei ngā niho o te tokomaha. Koe rā tētahi o ngā kitenga I roto I te pūrongo I horaina mai ai e te minita tuarua I ngā take hauora e Peter Dunn I te rangi nei. Tata ki te 5 mono ngā tāngata I whakamātautau hia o rātau niho e ngā rata kia puta e tēnei pūrongo. As we move forward to other age groups, we've got to look at how we encourage more people to keep going to the dentist because that then reduces their demand for ongoing service. Nō te taukotahi mano iwarau 88 rāno I whakahaere ai e te manatū hauora, tētahi rangahau ā-motu. Hei whakamātautau I te hauora o ngā niho o roto ngā hāpori o te motu. How we get the message across to all New Zealanders that oral health is important and there's free care for under 18-year-olds and to keep yourself healthy is relatively simple. I don't know the answer to that, but clearly the survey has pointed out to us that there are these groups within our society who really do need some help. Ia e ki tā te pūrongo ko te hunga ka hori I te tino pai te ahua o rātau niho o ngā Māori me ngā iwi o ngā mautere. Me ki hei tā rātau ko te hunga pohara. For Māori and Pacific children and adolescents, they were less likely to have visited a dental professional in the last year, and they were less likely to have to be free of decayed, missing and filled teeth in their primary teeth. Ko tētahi hua ka taka mai tēnei pūrongo hei tā te minita, ka tae e te manatū hauora, te whakarahia ke ngā ratonga, tiaki niho, ki roto ngā hāpori putanua. Joe Glenn, Te Karere.